سلام دوستان، خوش آمدید به کانال پختوپزهای خانگی. ما امروز غالبی کنکورسنامه اعلام میکنیم. من همه کامنتاری خوانده دیده برومدم 882 تا کامنتاری شده می ویدیو با ما از غالبی همین کنکورس اعلام میکنیم 4 نفر. من همیشه دیده برومدم با یک بار دیگه نشان میدیم 882 تا کامنتاری نکین راستی گپ 207 تا همه بسیار کامنتاری لایک گرفتین. مگر همه ما یک دیگران دستگیری میکردیم یعنی همه ما اقل 500 تا اضافه میشد دیگه افسوس نشد. خیلی من تا همین خیلی امید نداشتم یک دیگران ما که ما یک دیگران دستگیری نمیکنیم. خیلی اینم نصیب ال 207 لایک گرفتیم. امی آدم جای یکم از من با دوامش اول نشان میدیم با اعلام کنیم. شما میتونید خودتان با درآمده کامنتاری همش نگاه کنید که کدامش لایک و من 134 تاگه سابس اف من های یگانتشون نمیشناسم. خیلی با کامنتاری بام نویسنگی برای دوستانی خودش به خویشاوندانی خودش تحفه میتید. راستی که من یگانت های نمیشناسم. من اگوجا دوستم می خیشم دعوت میکنم که در راه دوش ممکن لایک میگیرید تو خیلی امکان وای میکنید این تین یگانت اینجا نمیشکی نمیشناسم. راستی گپ یکستو من داتا گیم بودیان اینجا با نازی با من 125 تاگه من لایک من 130 تا вкусняшка تجیکی تاجیکستان. خیلی من با نگاه میکنیم. من با داشتش خیلی کم شده رفته که من 115 تاگه هم بودیان. علی قربان نلی من با نگاه میکنیم. همه نکیز کامنتاری ها بسیار زیبا، همه کامنتاری هاش همه خوشرویگان قطعی بیمندیش نی همش درباره مادر و خیلی وطن و نویستگی. اکو با خداتان همیشه درامده نگاه کنتان یا که کامنتاری بسیار برای چی این بنا دادید و خیلی توفه اینش با نگاه کنتان که خیلی همین بسیارشه معقول کرم ویبار کرم که برای یک دیگر برای دستگیری یک دیگر خیلی من یکان کس اینه شما یکتا کم شما یکتا بسیار شما با دادنیه راستی. مادری سومایه اینه هم کانالشان هست. اینه هم بهترین 90 لایک گرفتیم خواری ما با همه نکی سخنهای زیبا نکیز ما اگر همه ما یک دیگری ما دستگیری میکریم یعنی همه ما از 200 تا 400 تا 500 تا اضافه میشد. راستی من کمتر با دیرتر ویدیو بردم 2 هفته خیلی گفته بودم 20 روز اضافه شد. من تا این 20 روزه اجداد کردم که خیلی یکان ما با بسیار میشن میگفته نه من خیلی کو من 79 تاگه من 27 تاگه همه کامنتاری ها بهترین یک دیگری همه شروع نویستگی کامنتاری های همه خیلی همه شمی کامنتاری ها با خودتان در آمده با نگاه کنتان. راستی و علاقه کم شده رفته از کامنتاری پایان. خیلی همه که اعلام میکنیم غالبه آزمونه اعلام میکنیم که یکم جا ماشینچی در دوزی، دویم جا بلندر، سیوم چهارم جا چای خشک با بکل. راستی کامنتاری بسیار بودنشم آلوش میکنه. خیلی من نویسته گرفتم که این راستی همه آدمه از من نویستم و راستی 3 بار ویدیو گرفتم گم کردم. من 115 تاگه هم نویستم با این خیلی حاضر با یکم جا گوزنیم 207 بودن همه بسیار 207. من دوباره 3 باره خیلی دیده برآمدم همین 207 همه تون خودم هم لایک ماندگی. من LLAT آف بهترین سخن نویستیان جای اول ماشینچی در دوزی شدن میتونن همه اکانتشان نامیرشان نویسن
номершона нависанд. мана бо воситаи почтамӣ хай ҳамин шаҳри Новосибирск ба мо шаҳри Новосибирск ба зиндагӣ кунанд, хай худам бурда метиҳам рости гап. Агар нею сарукор гитагӣ набошад метавонам пулаша ман метавонам карташамо гузаронам аноми канали мо харанд. мана ҷои дуюм ҷо Билиндир. Юсуф Абдуллоев будан. ман аз има арӯи қоғаз хонсим бози номашони кофисиям рости. Юсуф Абдуллоев. Юсуф Абдуллоев. 159 та комментария. Лайк. Комментария гуфтан. беҳтарин суханнависиян иноям. Апаҷон, инқадар лайки бисёр ман 400 та одама аз куҷо меёбам? Ба ман лайк монанд ҳар касе ки мебинанд. Илтимос, аз барои Аллоҳ лайк монед. Аллоҳ нигаҳбонатон бошад. Дӯстон, хай беҳтарин суханнависияну рости мо 882 кас метавонистим якдигаро хай дастгирӣ кунем. намедонам рости барои чӣ барои якдигар лайк намондем, барои чӣ якдигаро дастгирӣ некардем. инаша хай ман намедонам. ман то ҳамин дараҷа фикр карда набудам якдигариомоя. хай инам аку ҷои соҳиби Билиндир шудед шумо. хай аҳми аккаунтитон номертона нависед. комментарий ба ми видеои нав ба ман Билиндира шумо ба роӣ мекунам, бо суҳбат мекунем. хай комментарийшонро хонда Билиндира фаромӯш кардем. рости соҳиби Билиндир шудед. дуюм ҷо. ҷои сеюм ҷо зибо нигоҳ мекунем. Сабз Ф буданд. маназир Сабз Ф ки боша назири ёвем. хай рости ман намедонам иҳо занми мардми рости намедонам ман иҳо ки хай номи аккаунти шавҳарошоми фарзандашоми намедонам рости. иншаллоҳ касе эҳтиёҷ дорад насибаш шавад. 134 та лайк. беҳтарин сухан. ҷои сеюмино чойи хушк бо бакал аноми канали мо. мана номершон нависанд. мо падаргая ами тӯҳфаи роӣ мекунем. ҷои чорум ҷоям чойи хушк бо бакал. Али ҳозир Али ёбем чӣ куҷо ба виё боло бошанд. Али мана Али Қурбонали. мана Али Қурбонали дута комментарий навистиян. якта 615 та якта 627. ман як зани камбағал вақте ин конкурсро дидам бисёр хурсанд шудам. ҳар касе ки навиштаҷотамро бинад аз барои Аллоҳи меҳрубон лайк монад. мана ино хай зан будиян. Али Қурбонали хай аккаунти намедонам фарзандашоми хай навистиян. мана соҳиби чойи хушк ва бакал шудан. ман роӣ мекунам. ҳамин аккаунтишон нависанд. хай номерашона рости хай акоин бозӣ арӯи ҳамин лайк буд. ман хай инҷа ба ҳозир ягон каса не хай шумо ку метавонам хай ҳамамо барои якдигар диломо месӯзад, барои якдигар ёмо дастгирӣ мекунему. хай ку арӯи ҳамин ҳозир ман комментарий ҳамин тӯҳфаҳои достиям рости гап. мана бо хай телефон кунанд бо хай суҳбат мекунем. мана анамин мана бо охираш мана аллакай кам шуда рафтагӣ. мана анамин комментарий метавонед даромада хонед. мана тӯҳфаи соҳибаш мана телефон карда тӯҳфаҳои гиритон. хайр то видеоҳои оянда дар паноҳи худо бошед.